Insulin resistance is one of the main causes of inflammation, but ngifuna uku-explain ukuthi vele nxa sithi inflammation sitshoni kwenzakaleni. Ngifuna ukuthi ube kwazi ukuthi inflammation ngokuchasisa nje layman easily said ngumlilo emzimbeni. Ngumlilo umzimba uyacha, it's burning, it's under fire. So kuqalise njani insulin resistance? Remember, insulin resistance is a time where you have eaten simple carbohydrates too much, and most of these processed foods, there's too much chemicals in the body, there's too much sugar emzimbeni. Pancreas is releasing a lot of insulin to push and force so much sugar into your cells. Ama cells angakavali, angakalaleli ukuthi haya sisakulaleli insulin. They may take up that sugar. Ngesikhathi ichukela lisiba nengi, nxa yonke into right kungena ichukela eli right in moderation, it is used as energy. Yeah? It's changed into ATP. I powerhouse, yes, cell, mitochondria changes that to energy. It flourishes our organs. I always give an example of brain cells. Mina ngihlala imagine brain cell isile insulin resistance. Phela ngumtshina lo khathesi manje nxa ungasela energy kuyenzakalani. Anyway, nxa iproblem yokuthi kungena ichukela eningi iyenzakala, what then happens is instead ukuthi sithole energy, mitochondria of the cell iyaqamuka, it starts breaking down that sugar. Remember nxa sithi ichukela eliningi emzimbeni liyingozi bakithi. Okwenza ubona umuntu odiabetic nxa ichukela lakhe lihlala liphezulu esiba lama problems onke la ama kidneys, usele problem ye BP, usele problem ye peripheral neuropathy, ulezilonda ezingalapheki. Khangela ukuthi head to toe yonke into ayihambi kuhle, amehla kasaboni kunjani kungenxa yokuthi kwenzakala a lot of inflammation. Ama cells, umuntu ngama cells, if there is anything you can do for yourself is protecting your cells. So ama cells lawa nxa mitochondria iqamuka iproduce ama free radicals. Kunengi okunye okwenza siproduce ama free radicals emzimbeni, of which ama free radicals ayingozi, iwaqamula ama cells further ayenza ukukhoza imikhuhlane etshiyeneyo. But now just focusing on ichukela, mitochondria siqamukile sokule free radical. Sorry ngikhuluma fast, ngizama ukuthi video le mfake yonke into phakathi. Nxa ibona icheckwa under a microscope, itholakala ukuthi it's sharp in nature. Yeah, it's bouncy, it's sharp in nature. Kutsho ukuthi into ehamba ibouncer and imthwana icijile ihamba ihlaba ama cells, so it further causes damage on the cells. Yeah, ngaleso sikhathi nxa kulokho kusiba le more and more damage kuma cells, kwenzakala into okuthiwa i-oxidative stress. Ama cells, they are going through that stress esithi thina i-oxidative stress. As long as this keeps going, this process keeps going on, kwenzakala lokho wena lokhu pompa isinkwa, kwenzakala lokho wena lokhu pompa isitshwala, kwenzakala lokhu khala ngokuthi esamabele ke uyapompa. Ngaleso sikhathi eventually okugcina kwenzakala ukuthi your cells go through inflammation. Nxa kusiba le inflammation entermina ngumlilo, umzimba will try to react or will try to protect itself ngokuproduce ama anti-inflammatory, ngokwenza anti-inflammatory response. Ma yonke le into iyenzakala, ufila i-heat, kuba le swelling, kuba le pain. For example, say arthritis. I always tell you inflammation is any condition or any disease, LOTI esekugcineni, gingivitis, colitis, bronchitis, yonke bona labo kule inflammation kuyachisa kwaphana. So asikhuluma ngearthritis ejayelwe ngabantu abaningi abayaziyo abantu, kumbe le gastritis nyakwazi abaningi engixoxa labo likhala ngegastritis. So nxa ulakhona lokho uyeza ukuthi kwesinye isikhathi even sekungakhanela ama joints akho khona phe esandleni nxa ule arthritis uthola kwesinye isikhathi kuvuvukile, kule pain. Ungahamba uyacheck ama video yami umbone ngilo mzimba omkhulu, ngangile dolo eli1 elibuhlungu. It has not completely healed, but I can now do almost everything. Idolo lilana lahlezi livuvukile, likhanya ligcwele amanzi, likhanya lichisa at times uze kule heat khonaphana yi-inflammation leyo. Kulezinto ezingu-5 ezitshengisa ukuthi kungabe kule inflammation lapho. Usually uyathola maybe kule redness. Uyakubona umuntu maybe ole dermatitis. Nxa uyakuzwa ne-dermatitis, uthola iskin somuntu singani sile red, angani sile gazi nje lingaphansi kwe-skin. Khonaphana uyabe le pain umuntu lowana. Kuba le swelling isikhathi esinengi, kuba le loss of function. Nxa sithi kuba le loss of function, indawo yona leyo isasebenzi kuhle. Nxa kulidolo, instead likuqansisa ama steps sokubuhlungu le heat, yeah?
ubambe uzwe nje kuyachisa khona phansi. Uyabona ukuthi uqalise ngama-cells aqalise nge-oxidative stress, yeah? Ayisiyo yodwa ichukela eningi eyenza kugcine kusenzakala khona lokho, but this insulin resistance is one of the main causes of that. Ike mfuna ukubambe, right? Uyabona i-insight yokuthi ube le knowledge le izakwenza uthathe serious ukuzama ukucontrol indlela odla ngayo. Guys, mina ngeke ngibuza abanye yiphi diet ebest. Mina ngikhuluma nge-diet. Guys, angikho ku-diet. Akula diet engakurecommendela yona. Engikutshela khona ukuthi we are best eating from mother nature. Vele sakudalwa ukudla from mother nature. Nxa ngithi mother nature ngithi from naturally from izinto ezi-occur naturally, not ukudla okwenziwe ema-labs. So as much as possible sizama ukudla okugrown khona kodwa. But unfortunately i-day yanamhlanje ayisafani la kudala. Lama vegetables, lama fruits sesikhala ngama pesticides, sikhala ngama fertilizer, kulezinto eziningi, but it's still better than lokhana abakudesign lab. So thina nxa sifuna ukureduce i-inflammation, si-reverse i-insulin resistance, one of the main ways is minimizing eating processed foods. Ultra processed foods wadle ngoba this is what is there, or this is better. Zifundise ukuba lama ingredients nxa uthatha ukudla. Okunye ukudla nxa ukudobha kulama ingredients angu-20. Honestly, that is telling you a lot. Into le ihlanganiswe njani kwaze wafaka izinto ezingu-100. You know, ezinye zangikhona zivaleki izinto ezibhalwe phansi. Avoid eating all the time. One of the main yabona nxa ngutshela umzimba uyazelapha. Ngesikhathi lesiyana umzimba uhamba through oxidative stress, uyenza that inflammatory response, uzama ukuzelapha, but awuyitholi i-chance ngoba wena udla kuze kuyechaya u-5 to 12 ebusuku, ngo-12:15 usulele, ngo-5 AM suvukile, 6 usunathi coffee elechukela. Umzimba wakho uzazelapha nini? Angikhulumeli mina ukufast ukuthi ucake mngani wami. Ukucaka is just a good effect ngoba umzimba nxa usunikeza isikhathi ukuthi uzelaphe uyazibisela endaweni e-right. Remember i-inflammation okunye kwenza ukuvuvuka. Uvuvukile thina sithi isidudla khangela ukuthi ulefike enganani, kanti hayi kugcwele umkhuhlane, i-inflammation leya. Uyakhumbula sisathi obaba baleziso ezikhulu balemali, kanti hayi baphethe umkhuhlane, i-inflammation yona liyana egcwele laphana. So uzazinikeza isikhathi sokuphumula ukudla. Enye into bangani bami i-stress. I-stress ngiyakwazi alifuni ukukuzwa khonokho ngoba kanti impilo enjani engela stress. Esikutshoyo ukuthi vela ngeke uphile ungela stress, kodwa ungazivumeli ukuhlala uku-stress mode. Ungahlala uku-stress mode, the liver is fighting. I-cortisol yabilokhu i-release ichukela. Umzimba uzama ukuzelapha, even ungadlanga umzimba lokhu release ichukela. At the end of the day awuyenzanga lutho. Uku-exercise mngani wami, that movement, one of the main causes futhi inflammation is a sedentary life. We are not moving. Ngingakakhulumi ngoku-exercise ukuthi la uyethwala insimbi yenza ama-push-ups. No, ukumova nje. Asivela simuvi, sihlezi siphakathi kwemoto, sisebhasini, sikumaloku lalokho. Allow umzimba wakho ukuthi umove. Lawo oba umuntu obusy, zifundise ukuba busy, ungaphonga ukuhlala uhlezi. Amanzi, number one of the things that the cells need nxa ezelapha laphana is proper hydration. Athe zama ukusebenza, one of their main ingredients zokuzelapha ngamanzi akwanileyo. Don't forget umzimba wakho is 60% water. There's a reason it's like that. It uses a lot of water for these processes. Uyathi usuloku saphakathi kokwelapha 50% of your cells or 33% of your cells, tholakala ukuthi akula manzi akwanileyo. Nguwe lwana tuzama ukubheka, subona ukuthi awula maqanda kusabhekeki, umzimba susima. Lapho zazo nathe khona amanzi. Khona lapho sokumele ukuthi unathe amanzi, subuya futhi unathi cocoa. Uyabona ukuthi lokhu usiya uzilimaza. Inflammation is causing a lot of conditions emzimbeni wakho, is not doing you any help. So I hope nxa sithi insulin resistance causes inflammation, now you know what we are talking about. Ngumlilo emzimbeni.